انا بسنت ودي خادم الوليد هول. خلينا نشوف جبت ايه ب 300 جنيه من خادم الوليد. نشوف انا جبت ايه. دي اول حاجه جبتها، جبت الجيبه الجينز دي، هي فيها حمالات كده مش شبه الجامب سوت كده، بس شكلها كيوت قوي حلو. كانت ب 60 جنيه بس. البلوزه دي كيوت قوي، تحسوها صيفي كده، الوانها حلوه قوي. طبعا بليه عشان انا بحب اللياقات الفتره دي، وكانت ب 40 جنيه وكانت من نفس المحل. في محل هناك اسمه يونس. يونس ده عنده حاجات حلوه جدا جدا، كلها ب 40 جنيه وب 60 جنيه. جبت التيشيرت ده جايباه للجيم، واوفر سايز قوي كده، علشان انا بنزل بهدوم الجيم على طول عشان الجيم جنبي، فبحب البس حاجات واسعه فوق هدوم الجيم وكده، فجبته للجيم. كان ب 40 برده. وده بقى اللي كان حلو قوي ومفاجاه صراحه، ده لقيته وسط المايوهات، كان ب 85. ده ما شدش، خامته حلوه جدا وسميك يعني تخين كده، والاسترتش بتاعه حلو قوي. الليجنز دي برضو للجيم. الليجنز دي برضك جميله قوي، وكانت جديده ما كانش فيها حاجه. انا اصلا اللي فاكه الخياطه بتاعه الجيب اللي بتبقى من جوه دي، وهو روز كده، وفي رسومات كده منه فيه، وفي من تحت شيفون كده، مش عارفه باين في الكاميرا ولا لا.